Shayana said supercar uhuni your friend no Kantanka Akofna. Na one of the fastest supercars in Ghana so far. CCA kase. Na made in Ghana. Ghana haya en assassin no. Na obinfo Dr. Apostle Kwadwo Safo ena ya no ena Christo Asafo mission wada no. Opani aya mamade bebre efri emfie pepepepe enie efi light a ubon sama na so ubon sama na dum TV ubon sama na so ubon sama na dum de ba aeroplane kitu nyina waye bi a ose kese nyina obetimi aye na we sports car supercar sports car sesia no 2020 ni exhibition or the bar bonting na black tuntum enaja or the kokko afa ho ohwe tires no ode hwese ne a body no etie no very sleek ehun sham we say yakase ye de co races e Ghana ha ade a ebejintin na ebeko ewiase afa na nyina na ehyen no ye bie ne nsa ne doors ne mienu a ayese aboa bi a obetu atabu no na ohwe akire ha nso ntokro matwetwa e oba bi a engine ne hyese be ya mframa betimi ewuram. It's a high performing car. A supercar and no some from what me ra engine nimna. Sebeya enya she ne indicators and a war side mirror no ho. Na ohwe baby nso a ye de baby a obeti akra ram no bia and baby a watwa ntokro ho. Sebeya mframa ebetimi ra car nim. Sebeya betimi very stable. Aha any day ni fango egu ewanim. Ini echire nse ayana cars dodo na no echire tire na chi ene wo ba we ni wanim nice alloy steel rims ohwe ne light no so very beautiful as new cars Honda ne cars foforo aba no as ne light ni bi sanso ena ase ha nso no watwa ntokro ho a betimi the fog light as show sanso na mframa ebetimi era ho na akọ engine no emu ne bompa no so de cameras ahihiem camera sensors na Kantanka Akofna crown no enso ebo ne hwene so we Kantanka Akofna 2020 car or release ya sports car, one of the best fast performing South Kantanka neba senior or describe a car a church moves near ma a woman a shine I see what blacky 100% fully made Ghana. This is the future of our luxury vehicles.
this time